kum shibanta ban aiman sim badru ban pha ya ka Kitbok kitrwiang ya ka kong Margaret Pathaw kabade ka we na kilong kami ka ban le mihkhmat ela kari shaka jingkop ya khon kiti lane ka World Arm Wrestling Championship a jaka khandai ka ban salongshen hapo kari Romania nakaliang ka dorbar snong umsning properbi manta ka janmet kala pelong ya ka program ban ya kendu kerpang ya kane kalong kami khnang ban aiman sim ya ka badru ban pha ya ka jingkershan ya ka shwa bakan mi napo kane ka jala balik simenta sakata kelempung hakani ka janmit laidon lang dauba Rocky Marweng ubade urang ba snong jongka umsning properbi lembar kwe gitu urang ba kumjuru kibahi ngasem jongka kong Margaret Pathaw kum ka dorbar snong ka badon ka jingit ka bakerpang ya ka kamela ka sport khamtam kani kalong kumi ka deru ka basyong basa apo ka than umsning kum ka dorbar snong kalami sendon ban ai ka Kitbok kitrwiang ya ka kong Margaret khnang bakan la ban ya kunteng banwara ya kanam ko burom ya kadong kathan kajala barwat ya karihi berkowe ya nasnong mako apan penpau ya jing khoble ka jing songu ya ikong Margaret hakba kum kowe nagi longkmi basong masa ko asnong jongi insalit mihkhmat na ka banta ka asnong ka jongi na ka banta ka district ka jongi na banta ka jala ka jongi ban na banta ka ri ka jongi insalit mihkhmat banishim banta kum kowe nagi longkmi jong kari Hakabai lisi mentang banyak kun ya ka World Arm Wrestling Championship ka banlong hapo Romania. Nadu ka Arp New Trick, hadu ka South Trick jong benai November. Di nakalian jong ka dorbar snong rengkat ka Executive Committee hibaro kawai. Haka jingidon rengkat ki nongkitkan jong ka Sengkin Thei jong ka snong ka jongi. Ki nongkitkan jong ka Seng Samla jong ka snong ka jongi. Gidon haka ni ka ying ka sem jongi ba Rocky kala baik kong Margaret Pathaw. Hakaba niwan hakani ke janmit banginwan Kitbok kitrwiang banginwan ai ke jingkur kugodo ye kong Margaret iban sami na la ying lasen ban ino ela kikun ban ino ela ka ying kasem inlet hakilim ti jingai hakaba ke jing thrang ke jing anut ke jong i kum long kmi na du ko por bai dang samla ila shim banda hakani ke jing khon arm wrestling kum kata ka sports ka bai it tapmanship but hadu baila yo ya ka ying kasem hadu baila don la ka jong ka ying kasem ru impat ino ya ka ni ka sports but hadu bantai da thrang bai da itchisha ya ka ni ka jing la ka ikong Margaret Pathaw idi nong shong bapura jong shong bai ke jong ni shong umsning probably ngani thu ipi khandiat ila job kumbak khandai sim ya ka ni ka national champion but kalat kampli na kam ta jong i ba in ya khun shadu ka world champion te menta ka kanti lengba ka jing sne ke jong play lengba ka jing ke plilat ke jong bat aja ka jing yeng rat ba ka jing kershan na la yin na sem khamtam na ulok ba hasnda jong i ba Rocky kala ila yo ye ni ka kanti ka menta ha ba ka kari jong i kala jit i ba in mihkhmat na menta kari sharate ka world championship tengi smo donbok shikat de ba ikong Margaret ide na ka snong jong i te nakalian dorbar snong midon ka benta hakaba ngin Kitbok kitrwiang ya kani long kmi joi khnang ba kan de nuksa ka ba ya ka imlang salang joi baro kowe ni Kitbok kitrwiang ya i kong Margaret Pathaw ba in mi la shai kasngi ba in let ban ya shimbenta kata ka arm wrestling ka joi tengi ku nakalian ka sengkan the ni Kitbok kitrwiang ya pi kong ba pin wanra ka jing job hakasnong kata hakasnong jongi ka umsning proper bi bat ni kum ki para kan thei ni skodon box sibun ba i para long kumi jongi i kong Margaret i don kum kane ka mensim ban wanra ka jing job ni Kitbok ya pi tele supong ba pin poi su kata ka jaka ka ba pi la thmu ban le ba pin yo ru kata ka jing job ko jong pi ba pin wan pai ru shala ke jong ka ying ka sem rangkat ke jing don ka jong play jong pi ba pin yo ban let ka ti ba jangai mo ba pin yo ban poi sel to ka jaka ba pin let ba le kai te ngangi scam ba brei lam nang ti pi ha ka ti ya jong pi ba pin poi sup ba sai sel to ka jaka ba pin let ba pin yo ru ya ka thong mo ko ba pin thlan ba pin job ya ka thong te ngin Kitbok ba pin wara ya ka nam ko prom lang ba ke jing job ko jong pi ka jing le ka jong pi ha je po Romania mo de nga Kitbok kitrwiang ba pinang yo ba met ka pokoi ba khia
marah pengilek jaga kari ke bijangai jaga ipat jaga leseng idon kam yang met ke khian idon kam ya ka bor met habang inyo pengilek kai tengi ini anak por indon issue pan keren ai nam ta jong pi ki jingkren bar khoi sakman la keren daki long ki ba daki we pat kerang ba tengi tang ke jingkit bo ing IP pengyo ya ka nam ko buram kan ra ya ka snong ka thau ya ga yi kasam kam tam ya kari ya ka jat ben riu mo ba ya ka jelai bar ko we apa ya ben khia bat apa kari dia bar ko we Kaniga championship kan long sedang ladu apunyo tering hadu saw tarik te gawin kan long ladu apunyo aku pra khandai light pole kata kan tuk iki senior ki master bagi para ki junior te game kan sedang ladu tarik gawin jonga kadai 60 kg jong ki senior woman dengan yang lekah ke apa kelai tering, dengan ni ke championship kerana Malaysia kami kelat kalenti, kajing jangan abang angin benda yakun, bah mentah kalau orang mentah usnem al hajar, kat kendai, kebanang hakan starter rumahnya. Kayak kerteng juga nih kayak championship kawan perlu. Kadai ke world championship. Hadian bang la syang that kendai snen aka jinya inti ke janga la do bang le kai ben bang dan khat prasnen hadian bang syang than ti I kurem janga yu I ya ka jing thang siam ke janga pot la bang la dan khon lai ngot ru I an siam yang ban le kai ti ju ong ru yang awa dada bidang sung khlan kabai bapitik pat haga state championship tiang sedang bang bani le kai state championship tournament tiang masya asal lek biang kumjo kumensua haga national hadir nong tu ngai le kai national bentala lais nem ngai le kai biang nobat ya ka weight category lo jam tiga ni ko perlu long ya I long jang ba in island sim yang awan yang kuna kawan yang ada kalat kalenti ka don bahai bapi try ban fight ka world kalong no dia ngasu yang ladi ba kabor mat ka jama kadang wan biang se sisian hoi wala kamlong kum borba ngadang samna rei kijing trish tam ki jama pelong yang ngaba ngan hapan fight biang ya kani ka world se sisian ka jing ka jama sha ngan sham than hadian bangi la penlong hadian bangi lawan phana ke national tingi dan kani kami halia amwaria ke bangi sen hitan para kena state player but ke national player tingi ju penlong yang kani sisian shibana inside penlong yang kani super match nang tangi penlong yang open challenge barok ki weight category lapan ya fight ka ni ka open challenge kentuk na 50 hadu 100 plus. Tiang state jani tiang ki heavyweights ki dang dan hadu 80 plus. Tiang lingba kali kan niyo training every month menginya fight, kuno menginya practice menang kyo syakram ni share kan iki tactics, iki speed, iki ideas ki jani mani lekai man menginya kendo man pernah hakawai kisnong nakawai kisnong syakawai kisnong menhakani ka banai bala adab ngidang dak perlong hajuai hakani ka banai bala adab yang ngidang dak perlong hamadan riting tikum ta ter kani ka jing le khai ka jongi ka bangi perlong I para players kali kelang man lagi snong nimba katu ngi yo ki special trainings ngidang ki training camps haki tu ki jaka ki bangi le khai bangi ju le khai kilong kawai ka bayarap bahai ngi kalong ba ile khai di deadlift ru ya ka bench press ru ile khai ti ya ka ni ka squat ile khai gitu te bon hi ile khai ki police ti ile table fight ru every week ile table fight kita hi main trainings Kicim ia ti kalong tang financial problem hi. Financial problem. Otherwise, nolor kata tingin dan lada kapiang financial support ini. What long easy kan ini bangin practice, bangin
kapuar jangi kelak long convenient kan dengan dia lihat kan dan kami coba berserai. Tena kalian ke sport ministry juga jela ke don em ke bah ke mihkhmat sepi. Ya mentati menang menong nomor ba menhakini kita menmi saya sports director. Ya assurance ini ba. Ini nang production nang pelang. Ikan sasio anda bani nak umpai. Kelak nang sisya ni kelak nang sisya ngam tip ikatan. Ray kajingnya kenduk mihkhmat kajangai director but sports minister. Kiam mentau penai Desember ngelaban kerek yang sanction ke bagi apu. Tingam tip aduh kat no kadai sisya ni kam dai sisya nomor bah kali kadai first time kajing jangan mana represent yang world championship. Ka kubor nak kalian jangan kalau bah boleh uai kat talent dengan pensap nomor bala dan ish pulut kai papor kato kalau kita laban kejangi laban numio komet pokok pakia daya ba ngira he alasan ha kanu nu kejangi lek kai pani ien la da blay dong ibet ingi bangin lek kai ni bentur be ceprang kanu nu kata dan ba blay nang bangin yo komet pokok pakia bat kam tamru bala da blay uman u ibet indang long hikum kiwe hinong lek kai te papau kum kamerikom te shim luksa kum kamerikom te kalong kunta kanya niru ki long kame tada blay ai ni kasap kata dan ni pendan kam hok pa ya ka kat ba blay dong ibet ini ban ai kemet pasai paklan Cakong niru kitbok kitrwiang pi bapin late sup bapin job sup hagate ga world championship jangpi. Kulay Kulay.